isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapukan ni pagayam tayo a Victor ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. May saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama nga ingkay ipatpatangatang. Ket pagyamanak unay numapili yumet nga idrama toy surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Victor. Dudwa kami laeng nga agkabsat. Makunak anagasat ti kabsat ko. Ngamin, malaksid ang nakaadal ken napintas ti trabaho na, nakiasawa pay iti lalaki nga adda mabalin na iti biag. Idinto ta siya ket marigrigat lang arudan, awan pay natalged at trabaho. Rugyak nga arudan ti agsalaysay. O, adto yan ti kwarta bulbuluda manong Victor. Ninayo na kon iti 3,000, tapno adamat inayon niyo panggastos yo. Bali, 20,000 amin day tamanong. Ay na, agyaman ak unay Janice ating ko. Kastamot tenggeng ka bayaw Greg. Kung naktupay ka na didak paayag. Ay na, nakasingsingpot kayo talaga. Rumbang lang nga tulungan da ka manong. Takabsat na ka ngarod kini Janice. Kan may sa... Sigamot yan ti makagapo. No apay nagasawa kami dito napintas ng asawa ko manong. Mang bola ka man ako nakon, Greg. Sala ka mang pulbola bakit? Pudno ti bagbagak. Ay, wen. Kuna ni Greg nga uray saan mo kanun abayadan day tamanong. Agpaiso? Wen manong, tirumbang nga ramidam ita. Kat asikasum anaimbag ti rugyam a negosyo. Iti kasta, adan tumatan pagtaudan ti pagbiyagan niyo. Pudno ti kinuna ni Janice, manong. Ay na. Agyaman na ka talaga, bayaw Greg. Agyaman na ka ating ko. Awan anyaman na, manong. Awan anyaman na, manong. Maragsakan kami ang makatulong ken ka. Wow! Nagpintas mo tinday ta tablet, Gwen? Siyempre, Uncle Victor. Regalo ni Daddy kanyak daytoy. Greg, Janice, ang mga numabali na nawasag lang ang data tablet. Sigurado magustuhan ni Brent data. Ha? Ha? Kwa manong, ate? Ay, saan, Uncle? Diyak kaya't pasalubong ni Daddy kanyak daytoy. Sana bale, taigatangan da ka itinapinpintas yung data. Malan, itod mo kanya kung data at tablet naneng. Please. Uncle. Ala. Itod mo data kina-uncle mo, anak. Greg. Anya? Daddy, anya nga iti usara? Alan, itod mo kina-uncle mo, anak. Di kagdanak. Igatangan ka iti sa bali. Tay barbaro ang modelo, anak. Awan mo siguro may bagam, Carmela. Malaksid nga dan gastusan tayo. At pa yun pagpuunam iti ko ng mga online business mo. Kan, at dapay sobra apaginom ko, kunaman. Ay ka, siyempre mo na. Sinubram lang arudan ti dinawat mo, ninayunan dapay.
Katwa na, utak lang dahil tabakan. Utak ti kasapulan, tapno mabiyag ka. Anya ka laki din na, masila nga panagdrama kwarta man. Victor, Kan may sa, aduma ti kwarta na. Saan da nga ipobre ti dinawat ko. Barya lang katakwada na ijay. unangam nakababay nun ter aramidem. Idi pa'y laang nga da ijay abroad ni Greg. Tultulungan datayon. Inserrak na kapay iti trabaho. Ita, dinawatan manen ida iti dakkel agatad. Anyan tulaangan nga iti ibagada. Numaamuan da nagikat kagaya man iti trabaho. Anya ka kadi Carmela. Datalang matimaka mo, nubilang lang. Saan ka mat siguro nga gipulong? Ngamin, para mo lang katatayo na ito'y kararamidak. Unangam pang nga asim ka di. Taikatumatan ti kinamamartek mo. Oh. Kanayon ka maikat iti pagtrab-trabahuam gapo iti kasta nga ugalim. Ay. Mangrugi ka man ako na akong Carmela. Di nakpakibibiyangan iti kahit ko nga aramidan no di mo kaya tiriri. Nawatam! Agmerienda tapay lakay. Adtoy. Ops. Oh, nagimas eh. Ginitaan ko naman. Siyempre Inlutok dayta. Ala, mangantan ka bayatan na napudot pa'y. Ay, katwa na bakit? Aywan, tanak tayo. Adain batik para kenkwa na lakay. Kananan to apaman asumangpet manipo di dya pagadalan. Nasayat mo nga ron kasta. Nan, ramanak man nga rutin luto ta sawak. Nagimas sa talaga. Katuan siya pa iti kunam. Aywan gayam, kumusta mat ng dagiti negosyo tayo? Okay lang mat bakit? Bilibak nga ro diti kinapigsa ti grocery. Kasta mo tin iti laundry shop. Kaniti resto bar. Nasayat mat nga no kasta lakay. Well, iso nga ro da jakon sayangan ti jakon pa nagsubli ija barko. Wen kan may saan ka matlangan na palubusan no bilang. Anya? Umdas mat siguro dagiti negosyo anay pundar mo apagtaudan ti pagbiag tayo. Naipundar ta ko na mabakit. Ayun gaya. Anya itayan tay kunam nga ibagam kanyak. Ni Manong Victor Apa ni Manong Victor? Imawag manan itay. Ape ka no? Awan kanon ti kananda. Malaksid iti dayta, dandanida pa'y kanong maputdan iti danong kansilaw. Kasta ka di? Uwan lakay. O di ikantay da iti groceries. Mangtid ka matan iti pagbayad da iti silaw kan danom. Hindi kasta, saan da maputdan? Kasi daman. Nakababainan kan kalakay. Panagrik na ngamin kaslaw mababuso mat ni Manong Victor. Apay matan ako nam da ita bakit? Kasanong kat edi pa'y lang nga tultulungan ta ida. Angam kita man. Saan madla ta makabangon-bangon. Kanayon pa'y maikat iti trabaho na. Anya nga ita mo ta bakit? Barang numapatakkel da nga agasawa ti online business arinugyan da. Agtalag ka kadiki ni Manong mo. Oh, apay kasta ti lang ang Mayra? Adda ka di parikot? Ay, kwa manong Greng. Parikot ko nga ron ti ikit ko anang padakkel kanya. Oh, apay. Masakit ka di? Saan matkit di, manong? Naduktanak lang amin nga isugsugal na laang gayam ti patulod ko akwarta ken kwa na. Anya? Nasaya at matipan nakisarita kadakwada. Ngam kaslasyak pa'y kit din tinagbalin adakas. Malagip ko lakit nga ruti kabsat ni Manang mo, Janice. Nabayag ni mo't ida natultulungan. Kuna ni Manang mo, akaslaw mababuso mo't tan. Kunakmat nga ikan mi pa iti tsansa. Parang mapadakkel na mo't tirinugyan da nga online business da. Nakita yo ka din ti online business da, manong? Saan pa eh? Awan mat siguro ti dakas na, numapan nyo kitaan. Ti kayat ko asawan, pasyarin nyo.
I-check yun nupod nung ada negosyo da. Amangan matnupod no ti atap ni Manang Janice. Nga abuson da kayo matanda giti tao at tultulungan nyo. Adto yun ti kapem, Victor. Ket, apay kasta tilangam. Kasla masursurun kami. Kasano, kat nabarbartek ka manen anagawid idirapi. Imbes at tulungan nak iti online business arinugyanta. Saan mo't taon-una umot ti panagin inom mo. Awanen nabaybay-anen ti negosyo ta. Naistaken dagiti produkto aginatgatang ta. Lugi negosyo ti kastoy. Imbes nga umasen sumat da tao. Saan takastamo ngamin ti ugalyam. Naa. Tapay nga asak ti papasulam. Saan laeng aday ta? Oh. Parikot manen ti pang tuition dagiti anak ta. Panagbabayad pa'y manen kadagiti bills. Ay, nagrigat ti kastoy abiyag, Victor. Bayam, tama pa na ki Jay Balay da Janice intun madamdama. Magibagakin ni Bayaw Greg iti kwartana. Anya, hoy Victor, agbain ka madmat. Kanayon la ka din akasta. Nabayagan at tultulungan na tayo. Agbain ka madmat. Carmela, awan ti rumbeng nga ibain ko. Kabsat ko mat ni Janice. Kan maysa, dakkel ti utang na anaimbag anakam ni Greg kanya. Saan da anagasawa ki ni Janice no saan agapukan niya. Victor, Pudno, di bagbaga Carmela. Kita man ni Greg. Saan mo't nga isutig wabukat? No saan ko nga inilakad kin ni Janice? Saan da kumamot ang nagkatuluyan? wanan. Angam Oh. saan lata na saya at agundawayam no anyaman day tanga utang na naimbag anakam kun ka. Kan maysa, saan damot anagkurang? Inted da amin akasapulam, tinulungan da ka. Tumalnakan, Carmela. Bay anak lang ka di. Bay anak iti diskartek. Ngamin, may iranod kamot lang iti da itong aramidag. Nawatam! Awan ni Greg, Manong Victor. Aday na si kaso na. Kasta ka di. Sayang nga ron ano kasta. Sapay napatig kumatibagakan ko ana. Anya nga minday jay aya Manong. Apay no ibagamon kanya. Ha, ay, kwa. Alday, kwa nga minating ko. Ay, kwa. Naibusan kami manan ngamin. Dumawat ka manan ititulong, kasta ka de. Uwan ko maating ko, no? At dapan nakabalin na, Kumusta gaya man ti online business yo? Anya nga iti madamag iti rinugyan yo ang negosyo. Awan man laang mat ti maistorya, may papan iti dayjay. Ha, ay, kwa nga min, medyo nakapsot nga rod. Nabambanog nga rod na mga asikaso. Isulat tamot. Basit ti kita. Tanda ni awampay no kwa. Sigurado ka? Ha, ay, kwa, Sardengam nga minan ti kinamamartek mo. Iti kasta, makafocus ka nga agtrabaho, kat umasenso matibiyagyo, Manong. ha, ne. At sino manan ay tinagatil titila na anang idanong kang kang agbarbartegak. Nabayagan adya kang aramidin day taanin ko. Nagbarbalo akon. Ay na, di kan makapaglibak kanyak, Manong Victor. Nangag ko amin ang nagsaritaan nyo kanima ng Carmela idikalman. Ha, Laklakayan kan, Manong. Panunutam mat kumati sa lunat mo Panunutam mat ti pamilyam. Nang runa dagiti anak mo. Awan na sayat nga itad ti kanayon a panagin inom mo iti arak. naa. Naminsang ka lang at imulong ang nakadadon timbagam. Laglagi pa ma. Ano saan agapukan niya? Saan kayo mat ang nagkatuluyan kini Greg? Manong Victor, Oh. saan lang anam na minsan da kayo at tinulungan? Mano atawin matan at tultulungan da kayo? Ken maysa, no saan anasingpet ni Greg? Saan kumat amagustuhan? Nga uray pa'y anya ti ikastam amang pilit kanya. Ha? Sapay la kuma. Ta saan mon nga iboy-boy day taabanag kanyak, Manong?
kurang nalangan kat ibagam abayadan da ka, gapo iti panagasawa mi. Huston! No di na kahit atulungan di sa laang! Manipon ita! Lipate mo ang ganda kamsan mo! Paglagan. Dami kwarta ni kumpare Alito. Kat pinabulunan na. Pinainom na pa eh. Ayos ah. Kasi ito yung tibiyag. Nagganas niyo. Kung naman. Sa bali at talaga no amumat ti dumiskarte. Ano? Ne. Parang bang magaya man. Agpatang manggiliti kalsada. Mamanot lugan nita eh. Dito na nakalawlaw ti pagnaan. Parang ti magna. Di kasta magkaawid ako. Gaturog ang ngamin nga. At tatraga masawa ko na! Kahit mo saun bakit? Nagapa kayo kini Manong Victor sa bayaping manaw? Ay, wala kay. Kasano, kat aglablabas mat ngaminan. Iso adya ako nakapagdapan. Binagaaklaan mat. Ngam iso pay kit diti adaganas na nga gungat. Lipatag kanon nga dakabsat ko. Mala, bayamon bakit? Nakuna na lang siguro ti kasjay. Kaputan na pudot ti ulo na. Malaksi di ti dayta. Namuampayin ti panang lukloko na kadata. Mabainak unayan kan ka. Gapo itikas dyan nga ugali ni Manong Victor lakay. Bakit? Agasawatan. Isungawan nga rudrumba nga pagbainom kanyak. Ha? Silpon mo sa nga tabang uni. Uwan lakay. Ni ba't ba ng Carmela? Ay, anyaman nga tantibagan. May kitsong bata mo ay tikas tama amuanta. Ay, ang mga numangibaga man ng iti kwarta. Sumpatam nga ruden, tapno maamuan no anya ti masapul da. Amangan mo't no napatid ti bagata. Hello, Manang Carmela. Nakaawag ka mat. Hello, Janice, ading ko. Kayat ko lang nga ipakaam mo, nga da kami itad ito ospital. Ospital ko na, Manang? Asino ti na ospital? Na aksidente ni Manong mo, Victor. Anya? Agyaman na time may kayo adagos, Janice. Kat, kumusta ni Manong Victor, Manang? Madananak. Ngamin, aging gaitakot saan pa'y anak kapuot ti kabsat mo. Anya? Sigun ka dagiti doktor. Masapul ang makapuoten da ito'y iti unag ti 24 oras. Tano saan, amangan no delikado ti kasasaad na. Apay ngamin aya, Manang. Anya tinapasamak. Apay an aksidente ni Manong Victor. Ay na, amumatan ti kinaman nang inom ti kabsat mo ading ko. Nabarbartek manan Kabayatan ti pannagnanang agawid, isumatan ti pannaka-aksidente na. Sigun kadagiti nakakita, aggiwang-giwang kano amagmag na ititeng ati kalsada. Isumatan ti panangdong partitrakkan ko, ana. Kat, nakita na ka di ti plaka ti nakadungparkan ko, ana, Manang. Timulong ka di amay taray dito yung ospital ni Manong. Day takot nga ron ti parikot. Ngamin, intarayan na ni Victor. Intarayan na ti panangdungpar na iti kabsat mo. Kumusta kan, Manong? Like, nagsakit entero bakit. Unang lakit tinumatay ako. Manong Victor. Ading ko, mamati ka man kansaan.
Kahit ko tiagkid daw iti pamakawan kada kayo kini Greg. Inabusok ti kinaanos kinasingpet yu kanyak. Banag ang pagbababayak ita. Dahito siguro ti wagas ti Diyos. Tapno makaamirisak. Katagbalbaliwak matan, ading ko. Maragsakan ak iti dayta nga imbaga Manong Victor. Agyaman ak tanaka amiris ka matlaangan. Kat ikarik, tulungan da ka ama kabangon manan. Kasta unay a panagyaman ko iti Diyos, gapo ta inispalnak iti dandani nakatayak. Kat manipod idi, namin pinsan matan a nagbaliwak. Inkarigatak nga inidyan ti arak, kat kas iti sigod, tinulungan da kami manan ti kabsat ken bayaw ko, tapno mangrugi iti basit a negosyo. Nga isumat ita ti as-asikaswan ti asawak. Tinulungan nak ni Greg tapno makastrak iti trabaho. Ket ita, nasayaatan tilangan-langan mi kas maysa a pamilya. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Victor. Ken ka pagayam, Victor. Dakkala sagot dagiti tattao a nakasagana at tumulong kada tayo. Angam sapay kuma, ta saan tayo matida nga abuswan. Nagasat ka pagayam Victor. Ngamin, naadaan ka iti kabsat akas ka ni Janice. Kastamatan ka ni bayaw mo agreg. Nudaddo malaang siguro ang mga nudida kan tinulungan, ta sikapay kit di ti adaganas na nga agunget no mabagaan ka. No maminsan, no asino pa'y ti tumultulong, isupay ti agbalin adakas. Banag asaan kumaarumbang. Isu asapay kumata ag serbi nga adal daytoy, kadagiti kakabsat tayo amakangeg. Alakastan pagayam Victor, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagipti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iting kay panagdengag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kumusta kayon? Kas iti sigod, makablawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo aroli ti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan iti nagan aroli. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko. Amok nga awanak iti posisyon tapno mangted iti advice wenno pamagbaga. Ngem sapay la kumata ag serbi nga adal daytoy kadagiti makangeg. Uray saan a nasaya at tinagbalin apadas ko iti kalabas in karigataklat tamet ti binmangon. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Gusto dahita na panagsangsangit yung mami.
Limlim-tigan dagiti matayo. Gapwede ka sa sangit yung. Awanan. Saan tayo na makita pa yung pulos ni Ama yung Ronnie, anak ko? Mami, Bye-bye, anak ko malaang. Kaya't ko nga ipapastilita yung marikrik na. Nang runak at maudin nga aldaw itatipan na kalamay ti Ama iyo. maawatak tirik nayo, mami. Ang madandanagan akmat iti kasasaad yo. Manipod na irugian na lamayan ni daddy. Awan pa'y husto at urog yo. Awan rumbo nga pagtanaga manak ko. Di ka kadiang tanag, tawanda ka sa mapasama kanya. Mami, Nagsakit lang amin a panunutan ti kalat nga ipupusay ti amayo, anak ko. Kasla nagrigat nga aklunan ti kastoy, napasamakan ko, anak. uwan nga ron. Ano man niya nga eh. Talaga kas tatibiyag, mami. At daw mo una. At damot maud-udi. Talaga siguro nga aging galangan di tatibiyag nga inpabulod ti Diyos ka ni daddy. Kasano tayo pa'y nga taitan, tawan matan ti amayo. Awanin ka tulungak amanggad para kadagiti inaldawa kasapulan tayo dito'y balay. Nang runa-una iti panagadalyo nga agkapsan. Bayan nyo, tagsapula kiti mabalin ko apakitang danan. Kabayatan ti panagadal ko. Iti kasta, matulungan kayo umot. Raisa! Raisa! Apay ka di, mami. Ayabam ni Manong mo, tamangan tayon. Manong Rolly! Manong! Wan, umayan! Mana, agtugaw kayon, tay dasar konti pangrabyan tayo. Wen, mami. Anya nga itinluto masidenta yo, mami. Ay kat anusan tayo manin atoy linambong nga ugot ti kamuti anak ko. Isawsaw tayo iti bugoong nga dasili kan kalamansina. Manan? He? Makaumamat? Jay kumamat karnia? Tapno maganas kumat-timangan. Hala ni Manong. Agpili-pili pa ilaang. Nuan niya ti adda, di iso ti anusan tayo. Makaumamat nga raw. Iso lang nga iso ti masidsida. No agpili-pili ka iti masida, di si kanti manggat, ta si kanti gumatang iti naimas amasida, Manong. Ala, husto da itan anak ko. Bayan nyo, tanumalakok amin dagiti natang nga isursur ko inton bigat. Gumatangak iti naimas asidaan tayo. Rolly, bumangon ka ditan, aldawan. Anyat oras na ya, mami. Agalasing kun iti agsapa. Bumangon ka ditan, taing kailuto ti pamigatan nyo kini ading mo. Masapa ak arumwar tapno masapa akmat amakalako. Madamdaman ton. Nasapa pa imat. Bumangon ka kit din, tapno saan kayo manen amala daw ama panagiskwela. Wan. Sige ta mapanakon, ilutom ton ti noodles kan itlog nga aday lamisaan. Mamigat kayo pa sakbay amapan kayo agiskwela, wan? Wan. Riingom tumatan di adem. Wan. Wen ka awan, inton madamdama awan tumanan ti matungpal. Bumangon kan atani aldawan. Sa dino nga taman ayaw tinagpistuan ni mami dito yung palengke. Jakmat makita dito eh. Abangan mo yung abanda ti ayan na. Mapana ki jay. Ni. Naglukon da jay alalaki. Gaputa busy ti aglakla ko iti grocery.
Inagawaan naman tinangalay ti tinapay. Kat inpisok na itigam na nga ikuwag. Laklakayan. Ngamkas jay kitin ti aramid na. Na, timarayan ti lukak. Rolly, anak. Adaak dito, Rolly. Ijay gayam abanda ti ayan ni mami. Umaya kundi ta, mami. Agawa ang tatulungan nak dito, Wan! Awanan ti lalaki. Jakmutan na si putan ti nagturuan na. Tinasayaat. Mapana ko ni ti ayan ni mami. Iti kasta. Makaawid kami matan. Manong Rolly. Uy, Manong Rolly. Apay ading? Anya ti panpanunutam. Apay adi ka matagtagari. Ay kwa? Hala, mabagbagtit kan samutan, Manong. Agis-isam kamutan, nga awan makagapo. At dala ang nalagip ko ading. Ala, agawa am kit di timagna. Tama kadanon ta adago si Jay Balay. Masapak amapan ijay palingke. Apay amasapa ka kat maladla daw mo't nga awid ni Mami. Tulungan nakpay iti assignment ko. Inton nga ramiden tati assignment mo. At dapay ngamin papanak. Sakbay amapanak iti ayan ni Mami. Sa dino ti papa na, Manong. Basta. Ala, agawa am timag na ding. Anya nga'y talutlot mo, Rolly. Tinula, Mami. Tinola ko na. Wan nga rod. Kaya't mo asawan. Karni nga ron, ti pangrabyan tayo ita. Ay kat syempre Nangalaam nga'y iti karni, anak ko. Ay, kwa? Basta. Di yun damagan, Mami. Ay. Di ka agar-aramid, Rolly, ha? Nay, Di kay kadiagdanang. Tawan ma di nga inaramid ko, Mami. Siguradom lang. Wen ka di. Alag, tugaw kayo ditan. Tasya akong timangidasar iti pangrabyan tayo. Nay, anya nga'y dagita insangpat mo, Manong. Ay, kita, Lukatam ti iko bag tapno maamuam. Nan, kita man. Nay, dilata mo't Manong. At dapay gatas, kape, kan tinapay. Wen, imbagla nga ikapita inton agsapa. Sakbay amapantag eskwela. Nangalaam nga'y kadagito'y, Manong. Secret. Hala ka, tinakaw mon samot dagita, Manong. Tinakaw sa sawammat. Saan ko tinakaw dagita, Raisa? Sa dino ngay nga ron tinangalaam no saan mo at tinakaw? Ay, kwa? Basta. Diskartik mat Unay kalakit din aya. Basta saan ko tinakaw dagita ading. Promise. Pexman? Wen, Pixman, mamatay man. Ala, ipan mo kit din dagita ijay kusina. Naimbaglaan nga da basto tayo iti manungal daw. Dating gawi. Diskarte lang mo't gayam ti kasapulan. Tapno makraman kay ti agkakaimas sa makmakan. Dituya ko nga gwisto. Tapno nalaklakaak ato maray. Dayjay abakay. Kaslabak na ang tilangana. Sigurado nga ado tilinaon tibag na. Awan ti daddo maapagnaan na. No saan laang adito'y ayan kaw. Jakpat man dayto yan no kasanaw. Dayjay, agturungan dito'y. Agsagana ang matan. Awanan ka iti bae!
Anay ko! Daytoy pa'y Anay ko! Oo, suston, ma'am! Suston! Pangasiyo! day tatirumbang kan ka. Agtatakaw, daytoy pa'y Uston ma'am, di yun dangran. Tamangan da kayo pa iti makaswan o bilang lahay. Oh, agtan na ka. agtatakaw, day tatao. Ibalod yo, tapno maikan iti pagnakman na. Oh, Ibatanak, sir! Pangasi, ma'am! Tumalnakan. Ibatanak, sir! Sa dino tayo nagitidadakil mo. Awagam ita, tag sa sarita tayo iti presinto. Kaasyan nyo kumati anak ko, sir. Pangaasiyo. Ikan nyo kumapay iti tsansa ng agbalbaliw. Sige, palubusak nga gawid ka anak yo, misis. Nga masapol nga agtungpal iti ibagak nga ramidan na. Ha? Anya nga iti aramidan ti anak ko, sir. Community service, tumulong aglinis nga awan bayad na. Agtrabaho iti libre, ti kayat ko asawan. Tumulong agdaros, agwalis, agibaling iti basura, ken nadumapay. Sige, sir. Katagyaman ako na eh. Awanan yaman na, misis. Basta lakit ti agtungpal ti anak yu ti bilin ko. Iti kasta, awan ti agbali na parikot. Talo abulan nga ramidan na reta. Umay ag-time in, kan ag-time out iti opisina. Tapno amok, no aramidan na matlayang timbagak. Sige, sir. Bayan nyo ta siya mismo ti mangibaon kan kwa na. Kalpasan ti klase na. Kat ulitak manan ti agyaman, sir. Ay, una ini kastoy abyan. No saan ako maanatiliw idi? Saan ko mamata kastoy ti malaklak? Amko ita? At tatakaw! Ha? Mi? Naglukon rin yung hobi? Bibi! Daytang namin! At tatakaw ka! Isu ang madusdusa ka, be! Bibi! Bay-bay akman latan. Jakrab bang atutupan ti kaskan ko ana? Amangan no mailaw anak. At anya pa'y ti maaramid ko. Tinasayaat. Palpasal kong rito eh. Tamapanak pa'y agbasura inton madamdama. Kat, anya nga iti planom ita tanalpasan ti talo abulan a panag-community service mo, anak ko. Jak pa'y amo, mami. Pangaasim ata di mon ulitin pa'y ti sigod nga inaramid mo. Dakas ti agdakaw, anak ko. Pananggundaway dayta iti padam a tao. Wan, mami, di kay madanagan. Taawanan iti panunot ko asubyanan pa'y dayta nga aramid. Agyaman no kasta, anak ko. Padasak samat ti agkargador ijay palengke, mami. Nasaysaya at payanak ko. Adumat kit di dagiti agpakpakumboy no kwa. Podno abasit laeng agatadit itadda. Ngam no maurnong ay kadakkel matan. Uwan, mami, ano sa kon ti agkumboy? Uray basit-basit laang. Tinapatag. Adda. Husto ka, anak ko. Kan oray basit-basit laeng timatmat gadam. Tinapatag, nalinis ti trabahong. Naimbag ta simmangput ka, anak ko. Tulungan na kon amang yurnos kadagiti lakok, tagawid tan. Uwan, mami. Ni ading mo nga eh. Apay, saan kayo ang nagkuyog? Naudi pa ijay pagadalan, mami. Kasta ka di. Uwan, mami. Agsardengag sa nga giskwela. Anya, ni, apay mo't ngayon ako. Masadot ako. Anya, ay sana anak ko. Agtuloy ka latang agadan. Itikas na, makaturpos ka. Kat addan tumot maipagpanakil mo. Pababainak nga rodon ijay pagadalan. Nagaduti bulya ka, dala. Ay na, di mo latta ka din ikaskaso dagitamang bulbulikan ka, anak ko. May amlat tayo na. Ibaga dalat tati kayat da nga ibaga. Saan ka kumaapa-apekto kadakwada, anak ko? Basta. Madikon ti agiskwela, mami. Masadot ako. Ay saan ang mabalin ko nakmanen, Rolly?
Bayam tamapanak to ija iskwelaan nyo inton bigat. Mapan ko ibaga iti maestrom dagiti mang bulbulikan ka. Saanan, mami? Basta saan ako na sumrag. Masaduta ko na talaga. Sana bale, amok mutin ti agsurat ko nagbasa. Yading kulangan na ray sa ti agtuloy nga giskwela. Anya, ang roli anak ko. Agsapulaklangan iti mabalin ko apakitang danan. Tatulungan kayo laangan amang paadal ken ni Raisa. Lakitak ti panagpursige iti biyag, Rolly, Barok. Napanak nakakmeten ti panagbalbali mo. Agyaman ak, Sir Oscar. Tayat mo ka ti agnegosyo. Ha? Ikaw na lang, tasak ti makamoy ti pagpuunam. Inutom to abayaran, apaman na makawadwad ka. Agpaiso, sir? Well, no kayat mo, saklay na mismo, timang supply kan kay tibagas kan itlog nga ilakom. Ay na, agyaman ako na, Sir Oscar. Kat ikari kajak tupulos sayangan ti panagtalakyo kanya. Ikarik nga ramidak amin nakabalak. Tapno na saya at to ti pagtungpalan ti negosyo arugyana. Kaya't yu asawan, papa. Inik kanyo iti kwarta da di aroli, tapno mang rugi iti negosyo. Waniha, Angam apay, papa. panagkunakat saan mat siguro andakas ti tumulong. Wen, ada akong dita, papa. Angam nagdakil agatad ti intedyo kan kwa na. Imbag no isublinan tumatlaang da di kwarta. Isubli naman kan saan. Okay lang kanya, Tricia. Anya? Ay, sana mabalin, papa. No di na isubli, siyak to timang singir kan kwa na. Ay, saan iha? Dahil tatidi mo araramilan. Papa, di bang ti agtalag iti no asino laditan. Amo yung mat asigod nga tatakaw day di aroli. Kasano, no takawan da kayo manan, kas iti sigod nga aramiden na ijay grocery. Hoston, mamin ano ka di nga ibagakin ka, ang nagbalbaliwan jay tao. Angam, papa. Pagrikyaran ta ka di manen, dahil abanag. Kasano ka? Tricia, iha, naibagakon ken katirason, no apaya kayat ko at tulungan ni Rolly. Isa pa nga asim, tadi na kuman kontrain pa'y. Dahito iti kwartayo, mami. Ay naagyaman ako na yan ako. Talaga adakkelan ti nagbaliwan ti biyag tayo. Manipod nagnegosyo ka. Wen, mami. Kat utang ko amin dagitoy ken ni Sir Oscar. No saan agapuken ko na. Sa anak mo't anagbaligi anagnegosyo. Amom ka di nga da sayang gusang anangag ko may papankin ni Sir Oscar. Anya dayta, mami. Sigod matlang gayam kano akargador ni Sir Oscar. Adda kano baknang anang tulong idekan kwa na. May sa kano a Chinese. Iso na lang tanatayan da di abaknang. Awan anak da. Iso ani Sir Oscar tinang tawid iti amin a kinabaknang na. Ah, dayta laeng gaya. Kunaklakit din nun niya dayta sayang gusang nga ibagbagayo, mami. No kasta. Amumon ti may papan iti day tabanag? Wen, mami. Naistorya idi ni Sir Oscar kanya. Jak meten na dakdakamat kada kayo. Tanagbalin tayo mat nga rodan abisi. Manipod addan to'y pwisto tayo iti bagasan. Talaga nga rod anasingpet ni Sir Oscar. Wen, mami. Kinapudno na. Amuna pa iti panagtaktakaw ko idi jay grocery na. Ngam binaybay anak. Tamo na kanaw tirik na ti awanan. Pinalpaliw na kanaw. Nakita na ti panagkarkargador ko.
aging ga tinulungan na. Talaga nasaya at latamot ti Diyos kada tayo anak ko. Mamati ak nga inaramat na ni Sir Oscar. Tapno agbalin a parabor iti pamilya tayo. Kat ipagpanpanakal ka anak ko. Ngamin, kinabailam a pinaduras ti negosyum. Kat ita, laklak amon tayon ti bunga dagiti rigrigat ken sakripisyum anak ko. Miss F, ado dagiti sayang guseng, wenno sao dagiti tattao amang mangeg ko. At ikano sigod nga agtatakaw, ket agtatakaw tulat ta aging gattong palbiag. Ngem ko nakmet, saan apudno dayta? Ngamin, tunggal tao a nagbasol wenno nagbidot, kabailan na ti agbalbaliw. Kabailan na ti bumangon no lakit di takayat na. Jak ibaga a proud wenno ipagpanpanakkel ko ti naglabasak. Ngem ket di ipagpanpanakkel ko ita no anyaman ti balligik. Jak ibagbaga daytoy tapno ipagpanakkel dakmet. Ngem ket di ibagbagak daytoy para kadagiti padak a nagbidot wenno nagkamali. Nga iti tunggal panakidaksanggasat tayo iti biag, adda ket adda barong agsapa amang ted kada tayo iti baro anamnama. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos, para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Rolly. Ken ka pagayam, Rolly. Ti panagbalbaliw ti maysa a tao ket addamet laeng iti mismo a bagina. Ti panagbalbaliw ket saan nga inkapilitan, no di ket kusa wenno voluntaryo manipod iti mismo a maseknan. Kunada nga roden adda rason ti tunggal banag a mapaspasamak. Isu adi tay rebeng nga i-judge ti maysa a tao no di tay met-ammo ti pagdaldalanan na. Alakastan pagayam, Rolly, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin, patgan mi adumdumngag. Makablaawan kayo amin iti naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw. Sapay kumata da kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengag dito'y nanumo a programa tayo. Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan araysa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nuadapan nakabalin na kidawak ngaylingad na kumalatan iti nagan araysa. Tubuak ti probinsya ti Nueva Vizcaya, ngam iti agdama ket addaak dito'y Singapore.
Nakapagsurat akmet tapnoy nakibinglay ito'y pakasaritaan ti biyag ko, barang kunak no makaiba ti met iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Rugyak man nga rutyag salaysay idi addak pailaeng dita Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Manang Leonor, pangaasip ka di ata tulungan nak. Nikat, aping nga agsangit ka matanading ko. Tsak nga minamuno sa dino ti papanak manang. Mariribo ka na una yan. Apay nga min aya, anya tinapasamak. Apay akil na at ipanagawid mo dito lugar tayo. Nag-aapa kami ka ni Samuel. Kat pinapanaw nak iti pagnanagdan mi. Anya, ang apay, anya ti makagapo. Apay ako nam a pinapanaw na kati live-in partner mo. Nakababain ko mga ibaga. Nga masapo lamang mo ang manang. Anya nga min aya ti husto ang makagapo ading ko. Nakagastusak ngamin iti dakila kwarta iti kumpanya pagtrabahuak manang. Anya, Dayta ti pudno. Indarum nak ti bus ko. Diyak kayat ti mabalod. Iso nga karigatak tinagpiansa. Kasta unay pungtot ni Samuel. Gaputan nakababain ka no tinaramid ko. Iso pinapanaw nakmaten. ay unay kan. Awan ti sabali a pagkamangag. Iso asika tinapanunot ko a pagpatulungan manang. Sige, sige. Agnaad ka pa'y laang nga ro dito'y balay ading ko. Ay na, agyaman ako na'y manang Leonor. Talaga nakasingsingpat ka. Awan anyaman na ading ko. Iso na laang tano sama. Tani, at dadagiti katugangak dito'y balay mi. Awan manang, awan parikot iti dayta. Tinapatag, ada pagnaadak. Anya, agyan dit yung balay ni Raisa ko nang bakit? Wala kay. Tulungan ta ni Raisa takaasimat. Wala nga amumot ang nagaduta yun dit yung balay. At dala nga rudan datatang kananang apakpakanan ta. Ita, pag naadumpay lang matikabsat mo dit yung balay. Lakay, saan ang nasaya at agim imot. Tulungan ta ka din ni Raisa. Kan may sa, awan mo't sabsabali, takabsat kumot ni Raisa. Uray ko mamat ano saan ang nakaaramid iti basol. Kasanon, no makita na iti pulis, kat mairaman ta pa iti kaso na. Okay ka numatan ti amin, Lakay. Nakapagpiansamat ka nun ni Raisa. Kasanon no makaaramid man iti basol, kabayatan ti panagyan na diti balay. Saan mo't siguro, Lakay? Patsik adinan aramidan dayta. Mamati ak ang nagbalbaliwan ti kapsat ko. Ambom nga raw. Lakay, amin tayo kat adda karbangan nang agbaliw. Jak lapat yun na Leonor. No nailasag ng timadi nga aramid na, saan na mabalbaliwan pa'y? Lakay, di mo ko mapagpapadaan ti tattao. Awan mo't dakas na no ikanta iti gundaway ti kapsat ko, tapno agbalbaliw. Awan nga minan sa bali apapanan na, tanatay mga rudan dagiti dadakkel mi. Ken amumot adudwa kami laang agkapsat. Makamu ka. Ngam na bagbagaam na itakabsat mo. Tas saan nga agkamkam mali. Siyak ang mismo ti mga itulod ken kuha na iti pagbaludan no bilang laan. Saan ka madanagan manang? Diyak tunululitan tinaramid ko. Nagbabawi akong dayjay. Nasaya at mat nga rod ading ko. Ipakitam ang nagbalbaliw kan. Wan manang. Aywan. Ala akong dagiti murang iyo ta ilabak. Ay na, saanan ading ko. Kano kalkalpas mo lang ang nagdalos dito'y balay. Ita, aglaba ka manan. Nakababain matkan ah. Awan ti rumba nga pagbain ng manang Leonor. Kaya't kalaang matatulungan. Tapno adamat sirbe ti kaaddak dito'y balayo Kita ang tiwalit ko, Leonor. Idulin mo anay bag, tanay, delikado. Ha? Ni, apay mo't adelikado asasawom Nelson. Ang mga numatakawan ta. Amom lang arudan nga dagtatakaw dito balay.
Pag atapam ti kabsat ko, kasta ka di? Ay na, sana maliklikan ti agatap. Ta nakaaramid kat nga rod iti basol ti kabsat mo. Adda nga da posibilidad na nga aramidan ng tumanan ti inaramid na idi. Nagbalbaliwan ni Raisa, lakay. Nga ta, Nelson, sakit daytan, Leonor. No dagita klase ti aramid, narigata na may kat. lakay. Isang awan kastay aganad. Oh, kita am ti wallet ko kunak manan. Sapay adu ti kwarta alinaon na reta. Kan saan lang ti wallet ko. Aminan, ana papatagabanag diti balay. Amangan kit dino mapukaw. Anya, Di mo ikoy-koyo giti grocery ti kapsat mo ha. Amangan no takawon na ti koleksyon ni jay. anya ka ka di, Nelson. Di mo kumamot. Ay, di mo isakit ti kapsat mo. Tagdadata mo ta nakabasol. Doble panaganad ti aramidam. Sana ka po takabsat mo kat mamatpati ka mo tan iti ibagbaga na nagbalbaliwan. Ni Manong Nelson ti adda iti kusina. Madlawa sipsiputan nak. Ay, una yan ti bayaw ko. Talagan sa adi na kayat ti kaadak dito'y balay ta. Kaslabang bantayan na dagiti garaw ko. Iti na minsan, nasiputak abilbilangan na ti kwarta na iti wallet na. Santo kumita kanyak. Diyan muna niya ti kayat na pagparangan. Ituloy ko man langan ti aglaba. Baybay aklatan. No pakaragsakan na ti mangsipot kanyak. Di iso ti aramidan na. Basta siyak. Awan madi nga aramida. Gumatagak man iti bagas barawk. Mano akilaw na na. 5 akilaw. Tay man nalo ng abagas ti itad mao nakaw. Ay, wala na na. Iso na lang, ta medyo nangina. Ay, sana balin anangina baraw. Basta nalo nang. Oh, sige nga rod na na. Mano akilo ka din ti kunayo nga alain nyo? Ikanak iti 5 akilaw baraw. Oh, sige. Mabit lang, ta mga laaki dya unag na na. Ah, nay. Apay nga iti unag paylaan. Apay, saan aya mabalin adituyan ayan tinaka-display? Ay, kwa, na. Pang-display lang ngamin na kita. Di kay ka di madanagan, tay sumot lang ti alaak idya unag. Parehas mat lang iti naka-display di tiruar. Sige, agawaam nga raw baraw. Wala na, mapit lang. Dahil tinaglakwak itangal daw bakit? Inkanto man kit di ibang ko? Ni, ado mo tinaglakwam, lakay. Ay, siyempre Apay ano siyak ti agbantay ije pesto. Awan kasta kadakkel ti collection ko. Ay, kapoy ka nga aglako bakit? Ang mga no di mo amo ti agayab iti customer. No siya kakit, ay ayabak amin na lumabas. Naira na lang siguro nga ado ti gimatang. Iso adakkel mo tinaglakwam. Depende ti diskarte ko nakmanan bakit. Wala, idulin mo kit din na ita kwarta. Agurnong tang agurnong. Agpabak ng taman kit di. Naimbag nga oras mau baraw. Kastamat ka na kayo na. Anya ka diti maipay ko ka na kayo? Kwa baraw. Gimata nga idi na minsan nga aldaw dito iti bagas. Kunam analok nang agam nagtangkan matintad mau. Sapay nagngina. Anya? Ay, amangan mo no sana dito itinagatangan niyo, nana. Dito'y nga raw baraw. Kansi ka mismo tinaglakaw. Ay. Saan ko nga ugali ti agsaor, nana? Si ka nga raw tigim matagak baraw. Saan nga rin siya? Apay ayang ay pilit siya. Saan ko nga ugali ti agsaor, kunakmanan? Ala, kumano kayo dito? Makadisturbo kayo kada iti gumatang. Sa dino ti papanam ading ko, nakasukat ka mat. Mapanak man mangipasa iti resume manang. Barang makastrekak matan iti trabaho.
Anya trabaho ngay tap-apply mading ko. Cashier iti may sa amol, manang. Kasta ya. Wen manang, sapay ko mga ro ta makastrek akon. Iti kasta, makatulong akmat kada kayo kan ni Manong Nelson. Ay na, di mon panunutan day ta ading ko. Mababainak ngaminan kada kayo, manang. Jakmat kayat ngagnanayon latan apapakpakanak kada kayo. Ay na, no siyak laang amay sa. Awan mo't kat parikot ading ko. Pasensya amlat ako man ni Manong mo Nelson. Tano maminsan, tila maibagbaga na. Makapasair ti panagsasauna no kwa. Awan kanyak dayjay, manang. Maawatak mat. Ken maysa. Pudnumat ang makipagnanaudak lang dito'y balayo. Pasensya ka na talagawan. Sapay ko mataw awatam latan di asawa. Wen ka di, manang. Awan parikot iti dayta. Anay ko, nagsakit ti ulo. Ni apa yun nanang? Agoy kayo matan. Ay, wan nga ro anak ko. Kasta unay sakit ti ulok. Aguri ko raksa. Nandapadapan kayo man. Oh. Nabara kayo ngagpaiso Ay, di siguro pa nakarbis ko hindi kalman. Mabiit na ang tamangalaak iti tumarin nyo. Apay. Hagan ano ni nanang, bakit? Agurigor ni nanang lakay. Ay, adan tumat ngamin malas dito balay. Isong agsakitan ni nanang. Anya ka di maninday ta nga ibagbagam Nelson. Pudno matibagbaga. No, apay mo't ngamin nanang paspasang bay kay ti malas dito balay. Suron kon. Nay, sa dino itayan tinangikak iti pitakak. Awan mo't dito yun. Dito'y laang mo't tinangikabilak. Ay naglukon. Awan mo't tan. Apayan. Itay pa adi kay makaid na dita. Apay. Ay, tidirbirukan nyo nanang. Kuha anak ko. Berbero kak nga ron ti pitakak. Dito'y laang mo't tinangidiswak. Ang awan mo't tan. Ay, sos. Kunak met ngamin kada kayo, asan at tila pangidis-diswan nyo. Nang runak at adasimang pa'y ngagtatakaw dito balay. Ha? Ang mga nudakkel pa'y agatad ti karga na rajay. Ay, sos, awanan napukawin. Ha? Ay ikwa, saan mo't kiti anak ko? Barbarya laang ti karga day chay. Iso na laang tada ijay ti tulbak ti aparador ko. Daytoy ka di ti pitaka, berbero kanyo, nana. Ha? Ay won balasang ko. Day nga agpaiso. Sa dino tinangalaam. Nakitak ijay banyo, nana. Ay won, malagip kon. Indisok itay itirabaw ti washing machine, idi na panak mismo. Imbag ko naman, tawan kwarta alinaon na itapitaka. Tano adda, ang mga nusaanan ang naisubli, nanang. Ha? Pag ko naamat ngay, asaan amay subli. Kat tayo laang mati adda dito ibalay. Dahita nga rudket. Tayo lang nga ruden. Nga mapukawan tayo pa'y laang. Dahita, tinakaskas daaw, nanang. Jay bayak ngay, uncle. Barya asasawa mo't. Kat nintad kon. Awan pa'y mat, uncle. Awan pa'y tinted yo. 5 gasot ti kwartam. Sana ya? Intad kon ti bariyam a 150. Ta 350 kat ngarod amin ti balor ti ginatang mo. Ala, sangaribo ti kwartak, uncle. Ay, di nakman lukon si Kang Obeng. Ulawon nakit din. Saan kayo aluklukon, uncle? Pudno ti bagbagak. Sangaribo ti kwartak. Kan awan pa'y tinted yo asuklik. Di nakulawan ko rakmanan. Ala, pumanaw kan. Tani, ado ti customer ko. Basta intad kon ti bariyam. No kasta, pumanaw kan dito balay ading ko. Wen manang, kasta ngamin ti kayat ni Edward. Agawid kami kanon ije lugar da. Iti kasta, makapagkalay sa kami maten. Ay katsi ka ang arod ading ko. Sapay ko mga rod ta mataginayon matan ti kinaragsak yo kin ni Edward.
Saan akas laki ni Samuel? Basit lang ang abidot mo kat sininaan na kan. Ay, wan nga rod Imbaglangan, tasaan kami ang nadaan iti anak. Anya kay nga rod. Talaga siguro asan ada kami ti para iti tunggal may sa ni Samuel. Sa bagay matkit di Ay kat umay kayon tulat tagpaspasyar dito'y balay no at dawayayo. Wen manang Leonor, ket agyaman ak iti kinaanos ken kinasingpat mo kanyak. Kabayatan ti panagyan ko dito'y balayo. Awan anyaman na, ading ko. Namnamaam ti panagpasyar minto ken ni Edward, manang Leonor. Nasayaat mo, tapim manaw gaya man ti malas dito balay. Unay ka, Nelson. Awan lang arudan yay tao dito'y balay. Ngamkas tapay lang ang ti panagsasaom kan kwa na. Katak pa sumat, isuti ng isang bay ti malas dito balay. Agasa man ti kwarta ti kumpanya, ginastos na. Ala, Huston, awanan ti kabsat ko dito'y balay. Iso apang nga asim tasardangam kumamatan. Oho, ti kunamket di. Isakit mo ti kapsat mo. Agdadata lang arudan nga iso tinakabasol ngam isakit mo pailaan. Makarengreng kan, Nelson. Kas kalatay agitlog nga upang aputak-aputak. Limalakyan ka pa'y matngarod. Ay, di ta ka man lang. Nene, kat di nakpanawan dito Agsubli ka dito Leonor! Leonor! Laimbang nga oras mo, Barok. Kastamat ka na kayo, Rata. Anya ti may paiko ka na kayo? Orang tinsuklim itay kanyak. Ne, anya sukli tidak na kamatin nyo, Tata? Kat no saan kayong matagimat gatang kanyak? Gimata nga kitay, Barok. Na ito'y manti ginatang kaw. 2 kilo abakas. Asukar, mantika, ken kape. Sangaribaw di kwartak. Kunam itay at 280 amen ti balor na gitaw. So 720 pa'y kumatisuklaik. Ang inibilang at tinted mo kabayatan ti panagnak. 220 laang mait. Kurang ti 500 ti insuklim kanyak baraw. Ay! Di nakman pagkakabawan si kaalakay. Jak ugali, ti mangloko iti para katao. Iso pumanaw kan dito, no di mo kayat ang mga yabak iti polis. Anya, ng Barok. No kung naka pumanaw kan! Ni, apay nga Di mo laging bagan ti uyak mo lakay. Nabayagan day taan. Aging bagak tulat tabakas. Apay no kuyugan kalaangan ama pa nagpacheck up. Saanan bakit? Agpaparehas tuman mo't lang nga nagiti agas nga resita da. Aging bagak tulat ta ka di. Ang sabalin ti itsuram lakay. Aging bagak tumat lang kunak lang arudan. Sayang lang ti kwarta mapanagpatsikap. Unangam ay na. Nagunog ti uyak mo lakay. Daran samot ng tinsarwam, Nelson. Wan nga ron. Bakit? Malit samat nga paisuday to yun. Tinasayaan. Mapantalangan iti doktor. Kasano da ito yan, Nelson? Ada ka numat lang cancer mo. Wan nga ron. Diyak pa'y kayat ti matay. Ay, katang kararang ka, anak ay. At naasi ti Diyos. Amo ka di nakabaybayan. Dos-dosan nakasaabot din ti Diyos. Agapay ti panagsasaor ko. Kinapuno na. Nagsasaor ako ti grocery. Namarulay ti pagtagilakwan tayo ti bagas. Ano, ti kinuskusit ko. Bakit? Ano? Pangasim baka sulungan na ko mga karara.
Tapno'y kanak pa iti Diyos. Iti gundaway ko magbaliw. Kaya't ko pa iti agimbag. Bakit? Kumusta kayon, Manang Leonor? Ha? Raisa, ading ko. Siyak nga rod, Manang. Ay na, dandan ni di kan nailasin ha. Kas kamoy lang aminan doon niya iti kas na alangham. Anya? Ni Manang mat, manula ang abulan at di ta nagkita, di na kun malasin. Pudno ti ibagbagak ading ko. Nagdakkel ti nagbaliwam. Limok magka, ng bagbagay mo. Ad-adapi mintas ka. Imbag man ta nakapasyar ka, ading ko. Wan Manang, asidag nga min dito'y tinakiseminaran ni Edward. Iso si Muro takmatan Kasta aya ading ko. Wan Manang, kat kumusta kayon? Ni Manong Nelson ngay, sa dino ti ayan na. Dayjay, aday ti silat mi. Masakit ni manong mo ang Nelson, ading ko. Anya? Ne, kaano ba'y Manang? Anya ti sakit na? Ay na, agdudo maasakit ti kimpat kan kuha na ating ko. Complicated. Iso at akalan ti kimutungan na. Umay ka mapantay ti ayan na. Agyaman iti tulong mo, Raisa, ading ko. Mabainak ko maamangawat iti daytoy. Talagang kami nakasapuran mi ti kwarta. Nangarunak at nagngingina na iti agas ko. Awan anyaman na Manong. Agpaimbag kayo kitdi. Pakawanan na ko ma. No pinagsasawan ka iti agkakadakis. Ngamantikin na po na. Siya gayam ti maliti aramid na. Ba nagkapagpababawayak ita. Manong Nelson. Imbagbagak, amalas ka. Gaputan na kaaramid ka iti anomalya. Ngam nakarkaro pa iti naramid ko ngam sika. Nagbalata amin kanya, nagitimbag-bagakan ka. Isasapay ko mata mapakawan na ibag, Raisa. Ay na, lipata mong dayta, Manong Nelson. Nabayagan ang napakawan kayo. Tikat di pa naging bagyo ti panunutan nyo. Ipas nagyo ti agkararag. Tapno silpon pa'y ti Diyos ti panagbiagyo. Huwag nga rod kumaaning ko. Kaya't ko pa itang biyag. Iti kasta, masulnitag ti ado anak kuranga kiti padak at tao. Dakkel ti asi ti Diyos, Manong Nelson. Amok kan mamatiak apakawanan na dagiti nakabasol kan kuana. Iso adi ka kumamapukawan itinamnama. Kasta ti ugali ti kakaisuna abayaw ko. Tinagtagibas sitnak idi, inoy uyaw nak, ngam nakarkaro pa'y gayam ti madi nga aramid na. Banag nga ikarkaro na aging gaita. Kaasi ti Diyos nakaabrudak met, ket makunak anapintas ti trabahok ita dito'y balasiw taaw. Kas panang subalit ko iti kinasaya at ti kapsat ko, binulan amang tedak iti igatang na iti agas ti asawa na. Nabati met ti ta Pilipinas ti asawa ken ti dua nga anak mi. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Raisa. Ken ka pagayam, Raisa. Numaminsan talaga nga ado dagiti nalaing nga agdalaw. Dalawan dati kamali wenno biddot ti padada a tao ngem di damet dalawan ti mismo abagida. No apay met ngamin nga adda dagiti kasta a klase ti tattao. Imbes at tulungan da ka amang ilintag iti nagbitutam,
Saan met ta nakarkarukit din nga uyawanda ka. Tagayam nakarkaro pa'y tibulok nga ilamlamang da. Kunada nga rudan ti tao am ayroruman, Diyos ti manarakan. Alakastan pagayam raysa, kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag